user Lancelot saiki nek ngebuff ora usah pusing-pusing. Ngebuff biru atau ngebuff merah, ambil skill siji bae. Nih contoh ya, perhatikan. Saiki langsung kena bae nang loro-lorone. Oke, jaga stack. Sejangkil jaga stack. Lihat stacknya. Cara ngitung stack ya kayak skill siji bisa ketek ping papat jiro lu kan skill maning terjaga, skill siji terjaga. Perhatikan stack ya, penting perhatikan stack. Skill 2 skill 1 bisa ketek